ہے بڑی زندگی کے لیے عرض کرتا ہوں میں آپ ہی کے لیے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجئے لگ نہ جائے کرونا کہیں آپ کو احتیاط اسی لیے بس کیا کیجئے لگ نہ جائے کرونا کہیں آپ کو احتیاط اسی لیے بس کیا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے چھینک آئے تو چہرہ چھپا لیجئے چھینک آئے تو چہرہ چھپا لیجئے کھانستے ہیں تو جلدی دوا لیجئے کھانستے ہیں تو جلدی دوا لیجئے چھینک آئے تو چہرہ چھپا لیجئے کھانستے ہیں تو جلدی دوا لیجئے کھانستے ہیں تو جلدی دوا لیجئے گرم پانی گرم پانی ہمیشہ پیا کیجئے گرم پانی ہمیشہ پیا کیجئے گرم پانی ہمیشہ پیا کیجئے زندگی بس یوں ہی زندگی سے یوں ہی بس وفا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجئے بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجئے اس کی رحمت کو رو کر بلا لیجئے اس کی رحمت کو رو کر بلا لیجئے روٹھے مولا کو اب تو منا لیجئے روٹھے مولا کو اب تو منا لیجئے اس کی رحمت کو رو کر بلا لیجئے روٹھے مولا کو اب تو منا لیجئے روٹھے مولا کو اب تو منا لیجئے خود کو کہنے خود کو کہنے خدا سے بچا لیجئے
ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، داغ عصیان کو دل سے چھڑا لیجے، داغ عصیان کو دل سے چھڑا لیجے، اب گناہوں سے دامن بچا لیجے، اب گناہوں سے دامن بچا لیجے، داغ عصیان کو دل سے چھڑا لیجے، اب گناہوں سے دامن بچا لیجے، اب گناہوں سے دامن بچا لیجے، اپنے رب کو اپنے رب کو نہ ہرگز خفا کیجے، اپنے رب کو نہ ہرگز خفا کیجے، ہر گھڑی توبۃ اللہ کیا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، کس کا بچہ تھا کیوں رو گیا رات میں، کس کا بچہ تھا کیوں رو گیا رات میں، کیا وہ بھوکا پڑا سو گیا رات میں، کیا وہ بھوکا پڑا سو گیا رات میں، کس کا بچہ تھا کیوں رو گیا رات میں، کیا وہ بھوکا پڑا سو گیا رات میں، کیا وہ بھوکا پڑا سو گیا رات میں، حادثہ حادثہ کسی کے گھر ہو گیا رات میں، حادثہ کسی کے گھر ہو گیا رات میں، یہ خبر کم سے کم تو لیا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، لاک ڈاؤن ہے گھر میں رہا کیجے، بے ضرورت کہیں مت پھرا کیجے، اپنے من ہی کو مندر بنا لیجے، اپنے من ہی کو مندر بنا لیجے، اور پربھو کو اس میں بسا لیجے، اور پربھو کو اس میں بسا لیجے، اپنے من ہی کو مندر بنا لیجے، اور پربھو کو اس میں بسا لیجے، اور پربھو کو اس میں بسا لیجے، بیٹھ بیٹھے بیٹھ بیٹھے ہی درشن کیا کیجے، بیٹھ بیٹھے
मत फिरा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। लॉकडाउन है घर में रहा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। कैसे तुमको हुआ आज धोखा मियां, कैसे तुमको हुआ आज धोखा मियां। बंदगी के लिए किसने टोका मियां, बंदगी के लिए किसने टोका मियां। कैसे तुमको हुआ आज धोखा मियां, बंदगी के लिए किसने टोका मियां, बंदगी के लिए किसने टोका मियां। शगल मस्जिद शगल मस्जिद से किसने रोका मियां, शगल मस्जिद से किसने रोका मियां। बस नमाज आप घर में पढ़ा कीजिए, बस नमाज आप घर में पढ़ा कीजिए। बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। लॉकडाउन है घर में रहा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। सैर सहरा न दश्तो जबल कीजिए, सैर सहरा न दश्तो जबल कीजिए। मसला जो उठा उसको हल कीजिए, मसला जो उठा उसको हल कीजिए। सैर सहरा न दश्तो जबल कीजिए, मसला जो उठा उसको हल कीजिए, मसला जो उठा उसको हल कीजिए। कुछ दिनों की कुछ दिनों की परहेज़ अमल कीजिए, कुछ दिनों की परहेज़ अमल कीजिए। याद तालिबी की घाटी रखा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। लॉकडाउन है घर में रहा कीजिए, बेज़रूरत कहीं मत फिरा कीजिए। आज अपने पड़ोसी को क्या हो गया, आज अपने पड़ोसी को क्या हो गया। आ रही है ये रोने की कैसी सदा, आ रही है ये रोने की कैसी सदा। आज अपने पड़ोसी को क्या हो गया, आ रही है ये रोने की कैसी सदा, आ रही है ये रोने की कैसी सदा। भूख से भी भूख से भी कोई तो नहीं मर गया, भूख से भी
मत फिरा कीजिए, लॉक डाउन है घर में रहा कीजिए, बेजरूरत कहीं मत फिरा कीजिए, लॉक डाउन है घर में रहा कीजिए, लॉक डाउन है घर में रहा कीजिए।